Hey, how for day todos tomorrow? Malah halong gizoko kusinan tomorrow. Really good food. Talo inanu sa si Cecilia mafaling givara you stock you. Fa man tatak man amdu man balikan amdu todos. Lo mato tati sa para pago be mamatina talo 8 na klasin nen kanot tomorrow. Ezi nanahu antes na fatitina sa stipa hami ni mandikiki ami na klasin nen kanot. Utunga nestan tungo afasti na klasin nen kanot ezi spam tomato sauce dan green beans. Ezi na be fatina spago sa antes na nahu fatitina sa ami. Estina nen kanot ni mandikiki ami. Be usa 2 na latan spam. Be usa 2 na latan spam. Dan 2 na latan tomato sauce. And 2 loki na latan hanum. Not ja i latan ni hanum. So necesita 2 na latan hanum pa esti. Be usa green beans na klase be usa pa izoko recipe. Antes inanahus dia usasti cut green beans. Gostanya nanahus dia antes mo usa pa esti na recipe spam tomato sauce and green cut beans. Gostanya nanahus di mo usa lo para pago be usa sti green beans sa dahus di na klase. Be usa loki la metà ne sti di kiki na sa botas. La metà ha be usa. Ina nahu ta usa ahus antes ki zonya angina fatina sestina nenkano lo guahu usa ahus usa quattro na ahus pa esti zokua. Malika na mamatam tu talu tati saga un rotu nega bena office tin kamar un rotu bena listo todo afa ni setatu gini lo munga mana saga nega ki I ahus quattro granu na ahus sa pesti na chatak mandiki kiasti pe chatak is a botas. Quattro na ahus. Nataginya na pedaço niya di kiki. Betuli sa bosas. Di kiki na sa bosas. Be lamtaha. Gini be usa na sa bosas. Ti be usa todo I sa bosas. Lamtaha be usa. Taginya. Lamitaha be usa. Don tatak dalalaya papas di. Esta unisita. Pes ori 8 be utu I green beans ya. La mitaha na sa botas. Di kiki na sa botas. Esta tatataki green beans. Kasi sti 3 na tasa sti na green beans gini usa be usa tatak taginya na klasin pedaços ya estam nada no tatak estas ti 3 na tasan green beans next be ababa spam sabe tatak este spam Pago spam next. I squeeze it like this. Mas isim pengepulak no si spam.
Beso tzatzak 3. Papa, slice it down 3 times. Beso bira do tzatzak the guinea. Esse te guinea siya na klaseng pedaso. Sabi na fanajan todos dia. Na te guinea na klaseng tzatzak niya. Just last slice of tzatzak squares te guinea. Okay, está listo todo esto. Chade que este na recipe mafatinas. Estige 2 na latan spam. 3 na tasan green beans Estige i 2 latan tomato sauce. Ja i lata o na ja halum ni hanum. 2 na latan hanum loki. I 4 grano na garlic. Un cucharita na pimenta. Ja 1 na dikikit cebollas. La mitaja ni cebollas. Pes pagu na lilis tu I hanum maipi I lok hanum pa I joko neksa be mama tinas loki mama maipi neksa. Estiki 3 na tasa neksa be fatinas. Ja esti na klase neksa u jahu mu usa sti maagan basmati sti na klase neksa. Kosmangi sti na neksa. Ja ta no tatti. Ai sa esta lok I hanum pa I neksa. Sta lok pes pak gu be nak ji halum ni I basmati na klase neksa. Tio nisita sti mu fagasin klase neksa. Pes esta lok I hanum pak gu be nak dispasio I guafi. Pes be tampi ja be nak lagu sti neksa 30 minutos. 30 minutos pes masa sti na lauza. Ja be naji 3 na kecalan lanya. 3 na kecala. Des banana pegi 6 cebollas. Tama maipi. Gisa sti un roto. 3 na kecalan lanya vegetable oil usa pasti sini un usa loki olive oil. Gisa I cebollas un roto. Pes nak ji halum ni green beans. Mani paunya sa cebollas. Despacio di quasi gini sa kulo di misal. Despacio di. Jahu ji na klasin green beans di papas kwa di jahu ji sen manenya na green beans. Benak lagu skin roto. Pes benak halumi ahus. Pes di spam. Benak lagu skin roto. Okay, está listo este pai ahos, benak di halumi ahos.
3 na, ay 4 na ahos usa. Desde guisa un rato tatlos que. Namin ni paunya ni sabor dyan ni ahos. Estang ngingi paunya i ahos pas ne be na ti halung pa guni i spam do be a fritu i spam. Dos estinalatan spam. Cecilia Loki usa no repollo para malago mo usa green beans para cut beans. Guanabano usa repollo y cabbage. Guanabano usa no corn. Guanabano usa Loki y peas, frozen peas. Para fresco na clase peas. Para di frozen mixed vegetable lo que guanabano usa para este. Mas ya hapa na golay sina usa para este lo que depende na hapa jamido. Sabe frito sti spam un rato gini. Sa manesta listo spam. Sa mentas mas o frito spam mas it tends to get more salty, mas no maasim spam como Cecilia una lagu frito. Tas benati halun ni tomato sauce. Na despacho de guaci. Na di halun ni tomato sauce. There's not the halun ni dos latan na halun ni. Dos na latan halun mestu usa. There's the laka. Una disposal guafi so it can tomato sauce will slowly come to a slight boil. Pues benati alum ni pimenta. Un cucharita stina pimenta unanazi. Tataman man masa. Manye panya. Guanabay lo que no nazi sti corn sa guanabay I tomato sauce no kalan maaksung di it tastes a little bit bitter and guanabay no nazi corn to give it a little bit of sweetness to the flavor of the sauce and the green beans. Be tampis din roto sa una takpapa I guafi simmer sti pagos and I'm gonna let it come to a slight boil. Pes masa. Be check castigi 10 minutos. Ta be check ta lusti.
Esta massa. Una despacio guafi, it kind of thickens. It's on your sauce to make the una slightly boil. Se come to a slight boil. That's the massa. Manya paunya. Pau ko tak man massa nexa jabe angin esta massa nexa jabe plato stigi. Potlu stigi fatinasu gi plato jabe panu yam juga. Bes tak menotati. Bena ofi guafi gini. Tata menotati. Este que está listo y nexa lo que ay naminaipi. Cosman este spam, the tomato sauce and green beans and my pin nexa. Na be potlu gi plato. Asu man este es bem nazi e fatinasu gini bonito colornya sa green ani spam ani agaga ni tomato sauce kalau na Christmassy look. Might be high de beras. Till dag ya man skin and then kono tomorrow is also a comfort food. Then kono tomorrow ya. Este ge zoko. Tomorrow belly good food. Spam, tomato sauce with green beans. Izoko recipe na naho. Pues este otro buahia. Angin jamo afen eggat subscribe ki Zoko channel. Staki otro buah. Adios.